TV Western izoba yahika hari na Mugongo aharubajuru rwa Church of Uganda okureba entebe kanisa kuzemeye kandi umunyamakuru weitu ahiyahikira umwanya ogu yashango kwetebe kanisa kuri kugenda misho habaro urukiko urwaba rutari kwikirizwa mu banyamakuru kandi rwabarumba bishop n'abandi baherezo mu kanisa konka bwanyuma y'urukiko umunyamakuru weitu yagambaho no mugambirizi wa Church of Uganda kandi yamushoborera kuba ariyo baronda billioni 2 okutambuze mukoro yo kujaguza ikiro cy'abajurizi turi kupuraninga kureba buri kachiko kono butwatiremo ubukiko bwena kugira ngo burete embalira yabwe buri kachiko security publicity accommodation ayo byo kubiyama aho barabyame avaveni kutebekaniso mwanya buri kachiko kona kakari kureta embalira yako iri kukanjura omukachiko kebye sente kandi abebye sente batugambira ku bari kugenda misho kuronda sente dioceses mukaga eza omambuka ga Uganda ezebembire entebe kaniseji tukazishalira milioni 20 buli diocese buli bulebereza mukaga so bwona bwamazire kushashura sente ezo kandi tuinemu nabandi bantu bamu batali bamwe na bamwe abali kututwerera kwatanisa nitwe kutishajika konka obuhajizo bwinji byesente turabutekateka kuruga mu government Kuljira Harsabit Adama omugambirizi wa Church of Uganda okujaguza ku mwaka ogu nukuza kugira intaniso mpango wagerageranisa no kujaguza okwizera nukubaho enyuma nibyinji munonge bitebekanisize buri mwaka turongera kwega obuhuye tukatu atebekaniza abantu bareka mitwaro nk'ikumi haturu ku planninga obuhure tukatine tents kandi njure katera abantu bakabinji munonge beno hatu wali amuryeji mitoka reba twine miti mingi tukaturi kutebekanisizo mushama enjura yaje erizato alakajura kabu so ekito akozire no kuronda tents nyinjiho twaronda tents twara tuzitire muhona kandi nebyo buyonjo twabitebekanisize haho kuba buri mwaka tureyongera kwega Right Reverend Bishop Henry Luke Orombe nawari kuza kubomburiza mukuru kandi hona mukuru wihanga natekatekwa kwikaha kujaguza ikiro cy'abajurizi omugandi abaramaji 232 ku rugo mdinare ya Butare ahari mparishi ina ya Butare bahanga Nyakitoko na Kashorero basimburera izoba ku rugo mu district ya Bweju okuzana Mugongo aba babanza n'ikitambo cya misa ecyabaha kereziya ya Nyakishojwa batyo batanuka urugendo rwabo aharshaha mwenda n'indakikabiro na mushanzu y'ihangwe kandi bebembiro mu ishengero Francis Mwijuke runimba habara ngo mukutambura kwabo bagero kunda nabagende hamwe nkenye nemwe okurama gafada nyo mukureba kwanje ninkesimu esuboneho aho morro ujenuza uchaginga two ngweno hesubiro ryo tunanye kanje neze kwe chaginga umbya magara giguru omukutambura oku harimo n'umwana w'emyaka 11 Claire Twikirize Ndabwenjana namagezi banisabira abazire banje tinkwenda ngo abantu bandebe nka member wa parliament nyundi umuramaji abo kuba omishogara hanga twena nitulinga no mishoge omishoga gw'abajuruzi twena turyabaramaji Nubatekateko kwikana Mugongo 211 kandi bine ntebe kanisa yo kurara ha kereziya Wizbwera erizoba omurimbara